Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedan presing. S nama je večeras Arsen Dedić, skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor ili kraće prvorazredni građanin drugog reda. Dobro večer, gospodine Dediću. Jel vam se sviđa ovo prvorazredni građanin drugog reda? Pa ja sam i za sebe napisao da sam pjesnik opće prakse, jel? Da. Što bi rekao jedan moj poznanik, ništa tuđe nije mi strano. Dakle, bavio sam se svim okolnostima što se tiče pisane i skladane riječi i to tako traje već jedno 60-ak godina, jel? Je li prvorazredni građanin drugog reda na neki način ideja da se tako zove vaša autobiografija? Pa vidjet ću kako će zvati. Možda će biti tako. Imao sam okolnosti u kojoj sam bio tretiran prvorazredno, ali imao sam dosta nedaća koje su me stavljale u drugi, treći, četvrti i sve ostale planove niže. Jesu li to bilo samo ove zdravstvene nedaće ili neke druge? I neke i druge. A koje druge? Koje druge? Koje god možeš, od politikanskih nadalje. O njima nećemo govoriti jer nikad nije dobro kad žrtva prepričava svoje nevolje, jer iz jednostavnog razloga on sebe prepričavajući svoju bivšu nevolju, pravi si novu nevolju i ponovo je to samo poniženje, dok istočasno zlotvor koji je to proizveo, on se odmara i likuje u sjenci tamo gdje palme njišu grane. Njemu je tamo divno i on tamo likuje gdje ti ponovo ponavljaš onu nevolju koju ti je napravio. Imao sam ih u životu koliko god hoćeš. Od samog početka... Najviše iz struke, kolege ili? Ne, iz struke i iz politike također. Ne, već to na početku kad sam radio neka od ti, na ti govorimo, možemo? Možemo na ti ako se gledatelji ne. Ne, ako ne, onda ništa. Kako smo inače ne, da se ne ljute gledatelji, možemo na vi. Da. Dobro, kad ste vi sad na televiziji, ja sam počeo raditi na televiziji kao glazbeni suradnik jako davno i onda sam već diplomirao sam akademiju 64. Znači negdje početkom 60-ih i onda sam imao prvu nevolju jer sam objavio ciklus pjesama. A to je bilo sa religijom povezano. Je pokojni naš veliki pjesnik Zlatko Tomičić. Upoznali smo se, on je vidio to što ja pišem i napisao je jedan esej o tome, rukopisnik, koji ga još čuvam u Šibeniku, to mi je ostalo od Zlatka. Da. Imao i on svojih nevolja, da ne govorimo. A ko nije? Njemu su čak podmetnuli bili oružje pod krevet kao da ga je on sakupljao, a bilo mu je podmetnuto. I tako redom. I onda sam ja objavio, i onda je on rekao taj ciklus pjesama trebao bi objaviti. On se zvao Čuda. Ja sam, kažem, bio glazbeni suradnik. To su delikatni trenuci. Mogu ostaje objasniti? Da. Imaš kako vremena? Ne, izvoli. Da, i onda je bio tamo jedan triumvirat televizijski. Ljudi koji su mu bili skloni meni čak, jer su znali da znam raditi to što radim, ali da me moraju maknuti jer je to došlo izvani. Znači iz nekog komiteta, šta ja znam. I ja sam kažu da još neko vrijeme zadrži stvari u ladici, međutim nisam ih zadržao, nego sam sve pokupio i otišao i do današnjeg dana ostao freelancer, ostao slobodnjak. Da. Bilo je ponuda kasnije da prihvatim neke dužnosti, čak i glavnog urednika drugog programa televizije, radija, nisam nikad išao. Jer ciklus se zvao Čuda, spominjao sam Svetog Nikolu, gospodina Isukrsta i tako dalje. I on sam bio strahovito napadnut, osobito u Vjesniku i tako dalje. I onda maknut sa televizije i onda jedini koji me uzeo u obranu je bio pokojni Bruno Popović, koji je napisao jedan veliki članak koji se zvao Glupost brani slobodu. Jer ja sam napisao Sveti Nikola, zar ljudi više nisu za čuda? Kad ljudi više nisu za čuda, onda je bilo zar naš socijalistički čovjek ne pravi čuda. Da. I tako sam bio maknut. Onda sam počeo naokolo pisati pod pseudonimima, pjevati u kvartetima, svirati flautu. I prvi koji me pozvao, sad ću baš ići na njegove dane u Rovinj, 11. travnja, je bio Anton Šoljan, koji je bio onda urednik književnika, kako se zvalo, i on me pozvao da objavim ciklus pjesama. Prije toga se nisam usuđivao, pisao sam pod pseudonimom. Zapravo su te čuda spasila onda i gurnula u to da napraviš sve ovo što se kasnije dogodilo. To je bilo prije više od 50 godina. Da, ali nije bilo lako u to vrijeme, bilo me strah. Recimo, su tražili moje karakteristike, onda uopće nisam znao da na muzičkoj akademiji, gdje sam bio pri kraju, da ona isto ima savez komunista, to nisam znao. Nemam ništa protiv, neka svak bude što hoćeš. Ja sam pristanica one američke rečenice koju sam naučio u Americi, tvoja sloboda seže do moje slobode, budi, ne? Ali ne diraj u moju.
I onda su tražili da možda tamo, onda tamo opet mi je bila prijateljica koja je bila sekretar partije, a nešto prije toga sam tamo prekinuo s njom. Onda rekao šta ti sad napišem? Onda je napisala da sam kandidat i simpatizer, jer nisam bio ništa član. I tako sam se onda lijepo našao, samo ovako sam na cesti. Da, ali onda je zapravo sve krenulo. Vratit ćemo se malo u te dane. Inače, tvrdiš da je 64. bila zapravo prijelomna u tvojoj karijeri, 65. Te 2 godine. Ali ajmo sad, radiš i dalje, puno putuješ, turneje radiš, objavio si CD Suputnici koji je reizdanje, ali nije u potpunosti reizdanje. Što su Suputnici? Sve točno govoriš. Prvo ne putujem mnogo, ponuda ima vrlo mnogo. Vrlo mnogo ima, a međutim prihvaćam sasvim umjereno i razvijam... 2 puta tjedno ili češće? Nema kakvi. Razvijam vještinu odbijanja s tim da ne povredim onoga koji to rade u najboljoj namjeri, in bona fides koji to radi. Pa onda mi je žao nekih ljudi koji faktično rade čestito, dobro, ne varaju, ni materijalno, ni moralno i tako dalje, ali više ne mogu prihvaćati. Jer recimo već sada, kad mi se toliko malo radi, već mi je dogovoreno do 13. kolovoza, a tamo sam te dane u Šibeniku da uhvatim malo arije, da bude napokon u svojoj staroj kući. I to će mi biti uglavnom oteto, jer već trebao bi u Zadru, u Arsenalu, gdje sam već bio 2 puta napraviti solistički sa Gabi i sa Matijom, pa bi na neke otoke izvan Dubrovnika ići da se promovira ovaj film, dokumentarac o meni, moj zanat. Dakle, meni ne ostaje mnogo, ja sam toga svjesan, ali to malo ne mogu samo tako rasprodati. Ali imamo istu priču sa tvojim kolegom, uzorom, kako god hoćeš, amigom Cohenom, koji je isto bio povukao u samostan i mislio je da će tako moći do kraja života uživati i kontemplirati. Međutim, vidiš, zapravo je sreća da se dogodila kod njega taj slučaj da je izgubio novce. Ali on je potpuno siromašio bio. Ali opet imaš i drugi stvari. Recimo jedan delikatni Dilan od kantautora, to su bili posebni životi. Dilan 17 godina nije dao intervjua. A ja sam cijeli dan maltene ko uličar. Pa evo, valjda nije ovo kao uličar. Prije što sam ovdje išao, već je bilo nešto, da kažem nešto o ovoj curi koja je dobila nagradu kao književnica i ljepotica je duše i tijela. Kako se zove ovako? Će sad biti u Lisinskom. Ne znam. Znaš ti to? I to, onda imam zato jednu pjesmu tu koju moram pročitati. Koja se zove Kantautori odlaze ranije. Hoćemo odmah sad ili ćemo... Ali ajmo najprije oko Suputnika. U Suputnici smo rekli da je reizdanje ljudi od čije si pjesme tuđe zapravo njihove pjevao. Međutim, na novom izdanju nema baš svih koji su bili na prvom izdanju. Zašto nema, šta ja znam, Balaševića? Ja njega nikad ni snimio u životu. Ne, jel da? Ne, nikad njega nisam snimio. On je meni poslao... Bore Đorđevića nema. Poslao mi je, imali smo jedanput zajednički koncert, kad je bio festival u Beogradu na kojem nisam nikad ja pjevao, ali uz festival bi pravili susret nekih kantautora, to je radio Vojkan Borisavljević. I tako su nas bili spajali. Nikad nisam snimio. Balašević mi je jedanput poslao jedan CD koji je snimio on pjesmu koju je napisao Biti kao Arsen. Onda još jednom sutra mi dolazi prijatelj tako, ali ne bi o tome puno. Da, ali svejedno moram ti reći da si u jednom razgovoru upotrijebio termin Balaševićevština. Šta to znači? Baleševićizam. Baleševićizam, dobro. To je tako jedna vrsta koju ne možeš... Ja uopće nemam ovdje namjeru raspravljati o tome muzikološki ili bilo kako dalje. A osim toga, to je čovjek koji je 6 puta napunio u jednoj sezoni dvoranu Lisinski. Dakle, to se više ničim ne može drugim ni obarati. Što si mislio s time? Koji je to stil? Možda ljudima nije jasno. Ne znam, to je taj stil koji se tamo rađa u tim krajevima, koji nosi u sebi kao neku eleganciju i poetsku, glazbeno umjereniju, koja je pučka u dobrom smislu, prihvaća se lako, prati se, uvijek nosi neku veliku dozu duhovitosti. Dubine? Ili recimo o dubini to možeš ti razglabati. I tu se ljudi nalaze. Jednostavno ne uzimam ljudima pravo na to, niti uzimam njemu pravo na to, ali ne oduzimam ni sebi pravo da o tome mislim tako. Da. Znači to nije kao što kažu tvoj cup of tea. Ne, ne postoji namjera da bi ja uopće ići rad ponizio, ali opet, znaš, od samoljublja i od svega
to više ne mogu gledati našu estradu, koju gotovo uglavnom ne pratim. Jer toliko samoljubaca skače na nas cijelodnevno. Znaš, ja sam ovo, ja sam ono. Ko ti je zapeo za oko u posljednje vrijeme? Prijetećim tonom kad kaže ja sam reper, i on mi se prijeti s time. Ja sam rocker, pa šta onda da jesi? Razumiješ li tako? Ja sam napisao 30 knjiga. Ja sam napravio 100 filmova, 150 kazališnih predstava. Pa to ti ne nudim dnevno, možda o tome sad možemo ozbiljno razgovarati. Da. Nije mi niko zapao za oko, niko. Neću nikoga imenovati. Jer nikome ne želim zlo, ali u samoobrani nisam mutav. Jer sam ja član društva liječenih Šibenčana. Prema tome, ako me takneš, i o tome ćemo. Onda se znam... Koliko ti je važno u tome što si radio to formalno glazbeno obrazovanje? Očito jeste, ali tako? Pa naravno da mi je važno. To ono što te diglo na neki način Cijeli život sam se bavio samo glazbom. Počeo sam flautu učiti kad sam imao između 6 i 7 godina. U muzičkoj školi u Šibeniku, najprije sam završio dole nižu, pa onda srednju u Šibeniku. Pa si ponovo srednju išao u Zagrebu? U Zagrebu ponovo svojom voljom i ponovo diplomirao 3. i 4. srednje u Zagrebu i diplomirao školu koju mi je i sin diplomirao. Učio sam klavir kroz to vrijeme kod Fredija Došeka i ovakve stvari, ne? I onda sam tek išao na akademiju, u međuvremenu studirao i pravo, ali sam već u Šibeniku u 13. godini, 51. svirao flautu i pikolo sa šibenskom narodnom glazbom. To je prva naša limena glazba, kako ćemo reći, koja je 1848. uzela naziv narodna. Šibenska narodna glazba, danas se tako zove i još uvijek imamo suradnju i s njima volim kad dođem u Šibenik raditi. Moj otac je tamo svirao 50 godina, svirao moj brat, svirao moj bratić i tako redom. Njih jako volim. I jučer sam se s njima čuo. I nakon toga sam 57. preselio u Zagreb, u koji, kažem, dolazim od 48. Sam tu imao ujaka Matiju i Stankovilića. I onda sam 57. upisao pravo, nakon toga usporedno... Kao sigurno zvanje, ono. To su roditelji rekli da studiraš nešto ozbiljno, jer ovo nije... Ali ja sam htio studirati slikarstvo, sam se prije bavio tako. Znači dvije neozbiljne stvari. Da, ma kak i to. I onda sam išao na pravo. Međutim, 59. godine, kad sam završio ovu srednju, to je Gundulićeva 4, a akademija je Gundulićeva 6. To je tako, da. I onda sam, a ujak koji imao slasičaru Matija Kovidić... A kompoziciju nisi studirao? Molim? Kompoziciju nisi studirao kao kompoziciju? Ma ne, samo kompoziciju ne, ali sam imao... Toliko, recimo, to je bio toliko zahtjevan studij u to vrijeme. Recimo, kasnije je bilo ukinuto. Bili smo kao klaviristi, mada se svirao drugi glavni instrument, flautu, ali se bio obligatist klavira, koji se na prijemnom polagao pred Svetislavom Stančićem, ništa manje, našim leading autoritetom toga. Onda imao sam masu teoretskih predmeta koji su prvaci predavali. Recimo, samo da kažem, povijest glazbe Andrejs. Onda... Udžbenik napisao poslije, svi smo učili. Onda recimo, onda komorna glazba Lotka. Onda recimo, a to što mi je bilo najvažnije, da sam najviše naučio o instrumentima, to je bio Krsto Odak. To su isto moji krajbi. I onda sam vidio da možda imam nešto talenta. Kad sam mu donio svoj zadatak iz kontrapunkta, on je predavao i kontrapunkt. Rekao je, mali, ko ti je ovo napisao? I to je bio potvrda da imaš i tako redom. A onda sam sam se brinuo oko toga. Činio sam dosta sam u tom samoobrazovanju za primijenjenu glazbu, što znači kazalište i film i tako dalje. Ima jedna grandiozna američka knjiga koja se zove Underscore. Dakle, sve ono što ide preko slike, što ide preko kazališne, filmske slike i tako, tu je sve. Upute orkestraciji, kako što koristiti. Onda imam antologiju aranžiranja američku. Znači radiš i dalje na sebi, to i radio si. Čitao vrijeme. Dobro. Arsene, sad smo pri kraju prvoga bloka, a na kraju prvog bloka ove naše emisije obično imamo jedan pokušaj da ponudimo 5 kratkih pitanja, a da ti pokušaš odgovoriti sa da ili ne. Ako hoćeš i ako možeš. I ako želiš, naravno. Možeš ili šutjeti. Molim lijepo. Evo nas dakle u našoj rubrici koja se zove X-Ray. Prvo pitanje za našeg gosta Arsena Dedića.
Biste li opet snimili duet s Mišom Kovačem? Bih. Dobro. Mišu volim, drag mi je, moj je Šibenčanin koji je proživio jednu vrlo dramatičnu situaciju, svoju obiteljsku i ostalo. I uvažavam sve to kako je to uspio to podnijeti. I što god o njemu rekli, koliko ga veličali ili snizili, ja sam apsolutno na njegovoj strani. Dobro. Drugo pitanje. Je li glazbenicima bilo bolje u bivšem režimu, to kažu u Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji? Kako kome? Nekima je bilo bolje onda, nekima je bolje sada, ali autentičnim ljudima kojima je to stvarno profesija, zanat i sudbina, njima je uvijek jednako loše ili jednako dobro. Treće pitanje. Sviđa li vam se glazba Ive Josipovića? Malo je poznam, moram reći otvoreno. Ne mogu lagati. Poznam gospodina vrlo malo, imali smo jedan jedini susret, kratki, jer sam trebao nekima pomoći. Kad sam dobio opet neku nagradu za svoju primijenjenu glazbu i ti su ljudi koji su mi je dali, poželjeli upoznati gospodina, a inače moram iskreno reći njegovo djelo. Nisi slušao i to je okej. Imam pravo kao što vjerojatno on nema pojma o mom djelcu. Možeš si misliti. Idemo na pitanje broj 4. Podržavate li prodaju Croatia Recordsa? Danas je to objavljeno u Universalu. Da, ja sam isto čitao, čak su stavili fotografije Mišo je tamo, Gabi, ja, jednako je, ali sa lošim predznakom. Tu smo valjda stavljeni kao oni koji će time gubiti ili koji su bili nekad, a sad sa tom prodajom neće imati niti ono što su imali nekad. Ne razumijem se mnogo u to, ali nisam sklon toj odluci. Evo, gledam sad Dalmacija vino prodano. TLM šibenski. Jučer, da. Od jučer prodan. Onda, šta ćemo da prodati? INU, Aero, šta? Samo da sebe ne prodamo još. Ne, pa da. To gospodične rade. I još jedno pitanje. Strahuješ li od smrti? Ne. Imam jednu pjesmu na svom albumu Homo Bolans koja nosi naslov Balada o smrti. Ne strahujem me od toga, apsolutno, uopće ne vodim brigu o tome. Strahujem se samo onog poniženja koje bi jedna vrsta smrti mogla donijeti. Ono da ovisiš, da se ne možeš prati, da te vuku, da te nosu, da te bodu vanka, to ne mogu. Volio bi otići, mislim ne bi volio, imam konačno 2 unuke, moje tuke 2, tuka A i tuke B. Imam njih, konačno imam svoju Gabi, koja će živjeti, hvala Bogu, duže od mene. Ona je stožerna persona u obitelji. Ja se samo plašim smrti one koja bi me ponizila, a valjda neće biti takva. Ali da umrem u čisto, onako kao što tebe čeka, to je u redu, to može biti. Pošto me gledate, ostanite s nama, nastavljamo dalje u ovakvom zanimljivom i intrigantnom tonu s našim Arsenom. Na najvećem svjetskom kongresu za operaciju katarakte i refraktivnu kirurgiju, održanom u Milanu 2013. godine, Sveti Vid je dobio prvu nagradu. Time je ova bolnica ponovila uspjeh iz Bombaja 2008. godine i potvrdila da je u samom vrhu svjetske oftalmologije. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27 Beograd, telefon 011 328 3737. Turizam je jedan od najjačih aduta ekonomije u regiji. Ima li još neotkrivenih tajni? Donosi serijal Neistraženo. Samo na N1. Upoznajte ljude koji su odlučili da uprkos svim izazovima ovdašnje krize započnu vlastiti posao i u tome uspjeli. Zdrava ideja, rješenost, znanje i mnogo truda. To je formula za zdrav biznis.
Dobrodošli natrag u Pressing. S nama je, kao što znate, Arsen Dedić. Arsene, je li kantautor ono što zapravo tebe najbolje objašnjava? Pa je ti to najprihvatljivije uz sve ove silna zanimanja koja radiš? Pa je, mislim, to je onaj spoj koji nije od juče, koji je spoj, znači, riječi i glazbe. Čitao sam put, ispričavam se jer se ne mogu ovog časa sjetiti imena, knjigu jedne naše književnice koja je živjela u Indiji. U Indiji neko vrijeme na brojnim književnim večerima i tako dalje se uopće nije poezija čitala, nego se isključivo pjevala. I neki veliki pjesnici s tih strana koji su dolazili u Europu bili su skladatelji, imali su i po 200 skladbi. I ja sam prvi put u životu recimo dobio nagradicu, ali koja mi je vrlo važna. Još sam bio gimnazijalac, pomalo sam skladao, pisao sam. Prvi put sam upoznao avangardu, Miro Belamarić, veliki šibenski i dirigent i skladatelj. Imao si Šibenčana? Naputio me, pa to je, neko je rekao da će napisati o tom mikrokozmosu. To o tome ti mogu dosta pričati. Vratimo se na Belamarića. To ćemo se vratiti. I onda sam napisao tako 3 stavka za flautu i klavir avangardna. Onda sam pisao stihove i prvi put sam na natječaju splitskog časopisa Vidik, koji je bio kao časopis književni za mlade, sam prvi put bio nagrađen kao pjesnik. A istovremeno sam studirao, učio glazbu i spajajući ta dva elementa došao sam prirodno do ovoga. Prema tome ne volim da me se na taj način dijeli. To je dobar izraz kantautor. Ja mislim da to savršen izraz. Tu se kaže kantautor. Njenci su me bili čak pozvali, bio sam u Nürnbergu. Tamo oni imaju jedan miting koji se zove Bardentreffen, sastanak Bardova, ne, kako pravilno kaže to. Onda recimo Rusi imaju drugi izraz, oni kao što Amerikanci kažu singer-songwriter, za razliku samo od singera ili samo od writera. Onda kod Francuza je isto razlika. Ako je šansonjer, to je onaj koji objedinjuje sve te elemente, ili je samo autor, ili je samo komponista. Ali šansonjer objedinjuje sva ta 3 elementa. Kao što Rusi daju prvenstvo riječi, onda oni to nazivaju poet pjevec, znači pjesnik pjevač, kao što je bio moj veliki prijatelj Bulat Okudžava, koji je došao vlakom iz Moskve k meni u Šibenik preko Perkovića. I mene zove sa Perkovića jedan željezničar, ferartijer. Kaže, Arsene, ste vi? Rekao, o čemu se radi? Tu sidi jedan čovjek, ne govori strane jezike kao da on govori. Nego samo ponavlja Arsen. I onda smo mi poslali od njega taksi i onda je došao. I onda smo napravili ponoćni koncert u Šibenskom kazalištu. Najveći kantautor istoka, veliki pisac, Bulat Okudžava i tako. Tvoja braća po tom kantautorstvu su Brel, Sergio Endrigo, Cohena isto smatraš. Jel ti se čini da si možda stvarao u nekom drugom jeziku, u nekoj drugoj kulturi koja je veličajnija od hrvatske, francuska, talijanska, engleska, anglosaksonska, da bi postigao svjetsku slavu? Lako mi je za svjetsku slavu. Imao sam prepoznatljivost. Puno uspjeha i vani, ne mogu reći. Dobro, da li ta zarobljenost u svoj jezik u ovom slučaju ti je donijela manje? Nije to zarobljenost. To je dužnost. Jezik je jedina domovina. Ja sam imao priliku kad sam pjevao sa još nekom grupom u ono vrijeme, onda je bio Jugo koncert, pa je bilo sve centralizirano, pa smo išli iz svih regija. Nekoliko ljudi bila je sa mnom, Ilija s njom, Višnja Korbar, bila je Majda Sepe, bio pokojni Stojnić, divan pjevač. Dragan. I pjevali smo 18 dana u Olimpiji. Nakon toga sam imao i tamo jednu ponudu da ostanem gore na Montmartru u jednom lokalu koji se zvao Chez Patašu, kod Patašu, da bi ostao tamo i počeo karijeru tamo. Imao sam ponudu čak... To je bilo doba kad su svi ovi veliki Brel... Ne, međutim nikada. Jezik ti je jedina domovina. Koliko god ja recimo znam talijanski kako hoću, ruski kako hoću, engleski recimo pristojno i tako dalje, ali nikad, uvijek je to bio povratak domovini, a domovina je osnovna jezik, jezik je domovina. A drugo, uvijek sam bio u velikim poslovima, serije, filmovi i nikad ne bi nikoga prevario. Recimo kad sam bio u Brazilu. U Brazilu? Pa tamo sam imao, sa Bojanom Adamićem sam... To si zbog glazbe išao u Brazil? Pa i tamo sam pjevao Adamića
u Rio de Janeiro. Tamo jesi ti bio tamo, nisi bio? Nisam, nažalost. Tamo je... Nije nezanimljivo, tako? Da, trebao sam, imali isto bila, tamo sam upoznao sve vodeće ljude iz okrugljaka Bossa Nove. Tamo sam sa Jobimom. To su bile 60. 70. jel da? Da. Kad su oni bili top baš. Do 68. Da. To je Jobim bio tad top. Sa Jobimom, mislim, kupao se na ovom... Ipanema. Na Ipanema. Jesi vidio ovu djevojku sa Ipanema? Garota do Ipanema. Da. Ima takva pjesma. I stanovao sam u blizini Copacabane u hotelu Eden i tako dalje. Bančio sa Jobimom cijelu noć. Sretniče. Da, i tako. Ili u bančanju isto bio spor kao u glazbi? Mislim, elegantan, profinjen. Ali ono što je rekao Endrigo koji je obožavao Brazil, koji je svake godine po 3-4 mjeseca ostavljao u Brazilu, ali rekao je, znaš šta Arsen, moj veliki Endrigo, o njemu moram govoriti, jer upravo radim na Endrigu nešto, kaže, oni ti piju svaki dan, ovi kao mi ono jednom kad smo očajni. A to je kod njih ovako dnevna potrošnja, ali su genijalni. Daroviti, čarobni, jednom posle druge relacije prema življenju. Nego stalno naše paničaranje, politički pritisci, erotski, odgojni, materijalni. Oni uopće ne gledaju na to kao... Tu su kao malo orijentalni. Rekao ste imaš jednu pjesmu, Kantautori, koju bih htio čitati ili neku drugu? Da, jer kantautori, nažalost, evo, ostao sam bez onih nekoliko koji su mi bili najbliži. Recimo, nemam više Endriga. On mi je bio stariji brat. Nemam Okudžave koji mi je bio stric, Bulata. I nemam Montena isto tako koji mi je bio mlađi brat. Nemam ni Keme. Jučer sam razgovarao sa njegovom suprugom. Branka je u Sarajevu, tamo će ostati još 40 dana od pogreba i živjet ću dalje u Zagrebu. Kantautori odlaze ranije, ili ti smrtovnica. Nakon duge i kratke bolesti napustio nas je neočekivano i očekivano. U najgorim godinama naš neprežaljeni, ujedno prežaljeni, akademski težak, AD 2015. Obavijest o vlastitoj smrti odsad možete predati i elektroničkim putem. Ojađeni su službeni žiri, uprava prihoda kao i nasljednik smrti. Eto, to je za kantautore. To je malo i Kemi posvećeno mome bilo. Dobro. Idemo sad malo na ovo. Ti si dakle radio karijeru u Jugoslaviji, priznat si i u Hrvatskoj. Čak simbolički možemo reći da si dobio orden i od Tuđmana i od Tita. Jesam. Kako si zapravo se snalazi u tim nekim političkim vremenima ili nevremenima? Jesi li ih uopće percipirao ili si morao ipak se skrivati u nekim fazama? Pa nisam se skrivao nikad. Imam spomenicu Domovinskog rata, jer sam na svoj način koliko sam mogu. Onda smo imali onu udrugu koja se zvala Croatian Art Forces i tamo sam bio. Išao sam čak i na bojišnicu 2 puta sa generalom Toljem koji je i pjesnik. I tamo sam na otvorenom u Sisku kroz Petrinju išao da radio. A onda sam na drugi način pomagao. Pomagao sam kao autor, pišući takve stvari. U ono vrijeme Majka hrabrost, između nas rat je stao, Mozartova godina i sve tako redom. Je li istina da si i ovoj pjesmi Domovina pridonio s nekoliko stihova, a da nisi potpisan? Oni su mene molili, najveće su me nazvali u noći. Tutić i Zrinkovi, da li bi mogao ja basti pogled na to i učiniti neke stvari boljima. Jesi napravio što? Naravno da sam učinio neke sitnice. Ali možeš otkriti što točno u tom krasnom tekstu? Neću to reći. To je njihovo djelo, neka ostane tako. I ja sam tu bio tako prijatelj, suradnik. Onda recimo... Oči boje mora. Onda, da. I onda recimo kad je Sarajevo bilo isto toj panici, onda sam svoju kuću staru roditeljsku u Šibeniku ponudio Montenu, koji je tamo bio, stradalnik, i njegovom ocu da presele u Šibenik i pisao našoj vladi, još uvijek imam pismo tadašnjoj, da dajem svoju kuću njima na boravak uporabu i da preuzimam potpunu materijalnu skrb. I to sam napisao. I onda sam iste godine, recimo, ili tih godina sam putovao za Vladu Gotovca u Rim, gdje je njegova pokojna, sadašnja, pokojna je bila Šibenka, sadašnja,
Udovica, gdje smo i za Vladu pravili koncert. Onda sam Montena vozio, dok sam još vozio. Stanovali smo na Lidu u Veneciji, a imali koncert za Sarajevo u teatru Goldoni, gdje nam je došao čak i gradonačelnik. Ide opet zbog Sarajeva i zbog nas dvoje došao i Andrigo, napravio koncert s nama. I tako bezbroj puta pomagao sam na onaj način na koji sam mogao. Da, jasno. A reci mi, u 90-ih, iako malo kasnije, si napravio i ploču, CD, Ministarstvo straha. A da, to naprijed da kažemo ovo prethodno za to. A od Tita ono što je bilo je samo to preko šibenske narodne glazbe. Ja sam tamo puno surađivao i radio, pa onda su u narodnoj glazbi šibenskoj ondašnjoj uredili za nas nekako i istaknuti, dobijemo orden zasluga za narod. Dobro, ali kažu da se Jovanka dosta za tebe interesirala. Pa ne, volio i on slušati moje pjesme. Jovanka isto voljela čitati? Pa navodno, ali znam da je on volio to slušati što radim. Ali nisam nikad ja... Pazi, to kad bi ti išao recimo k njemu, išao sam rijetko, 2-3 puta, jedan put sam išao u Afriku sa Galebom. Pa bi navečer u pušioni on želio da mu s klavir ja pjevam neke svoje stvari, a popodne bi radio recimo... Nisam pjevao valjda Otkako te ne volim. A onda još to nije bilo. A onda to je poslije došlo. A recimo mornarima našima posadi sam normalno pravio koncerte na palubi u poslijepodnevnim satima. Ali a isto tako je Tuđman, mogu reći otvoreno. Da. Nakon jednog sastanka kod njega primio ovako Gabi, primio mene i rekao moj najmiliji par. Doslovno rekao. I dobio sam te stvari. I bio je muzikalan i sklon glazbi. Prije toga sam ga viđao i kao generala, ne? Jasno, da. A velim ovo Ministarstvo straha, to je isto bilo 90-ih. Šta ti to bilo ideja? Ali to bilo nešto povezano s atmosferom u kojoj si osjetio na neki način? Ma dobro, ali da li vama ne fali straha? Imate li vi dovoljno straha? Pa ljudi sve više strahuju od bolesti. Strahuju od straha, strahuju od oskudice. Dobro, ali ne strahuju od Ministarstva straha. Pa jasno, zašto? To bi ljudi trebali znati. Jer postoji jedan veliki film od Fritz Langa, velikog režisera, koji je kad je kao Jevrej otišao iz Njemačke, otišao je u London prije, u Englesku, gdje je Ministry of Fear, tamo je snimio Ministarstvo straha. Tek nakon toga se selio u Ameriku. Dakle, proveo takav život, jedan grandiozni, veliki režiser kao Jevrej, prošao te muke. Ali oni su to gledali samo kao naslov, ne misleći na to da se oni sami plaše. Jer i oni koji se jako plaše, oni se tako drskije ponašaju prema onima. A ja u životu se nisam nikad plašio u tom smislu kao biti kukavica. Ne, ali da postoji, ja gledam ljude oko sebe. A gubitak posla, pa ja kad samo pročitam koliko dnevno u nas ljudi posao, kolike su u nas već 100.000 ljudi bez zaposlenja. A di će ujutro ona djeca, ko će ih njegovati, ko će ih odjevati, prevoziti, hraniti i tako dalje. Dakle, Ministarstvo straha još aktualno. Da, a oni još pritom ne vide da je tamo recimo su neke stvari vrlo angažirane, kao što imam moju majku Hrabrost, koja je bila najhrabrija, da imam tamo 2 Antuna Šoljana, Seosko groblje prvo, Seosko groblje drugo, sve je to išlo u to. A tamo sam stavio naravno i Ministarstvo straha. Jer je bilo i 3 koji su dijelili strah naokolo, a u stvari bili vrlo uplašeni. Dakle, nije to bez vraga. Arsene, opet ćemo napraviti malu stanku. Poštovani gledatelji, vraćamo se za koju minutu opet sa Arsenom Dedićem. Serija o jugoslovenskom nogometu. Kako se stvarala reprezentacija Jugoslavije. Njihove pobjede i porazi. Puni stadioni. Crvena zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo. Veliki rivali, velikani jugoslovenskog sporta, navijači utakmice.
Vrijeme kada smo osvajali trofeje i kada je nogomet bio samo nogomet. Iz sata u sat budite uz N1. Uživo vas sa lica mesta, iz Beograda, Zagreba i Sarajeva. Uvek prvi sa najnovijim vestima. Gledajte šta se dešava kod nas, u regionu i svetu. Uživo uz N1 Info. Nastavljamo vrlo zanimljiv i potpuno neočekivan razgovor s našim Arsenom Dedićem. Arsene, poznato je, ili bar svi tvrde, da si erotoman. Što reći o tom segmentu? Da uopće želiš... Prevedi mi to na šibenski. Čovjek koji voli žene, recimo to tako. Womanizer bi Da, to je druga stvar, ali to je grublji izraz. Naravno sam uvijek volio žene. Jedan put kad sam upoznao jednog našeg velikog pisca, teoretičara, nažalost volio sam ga Ladana, izgubili mladom. Sreli smo se na ulici, na trgu, tamo gdje je nekad bio Singer. Kako se to sad zove? To je školska knjiga, knjižnica. Tamo smo se sreli, Golob, moj isto vjenčani kum, prijatelj, veliki pjesnik, suradnik, on, ja i Ladan. I onda je Zvonko rekao Ladanu, ali Arsen piše svoje pjesme, koji pjeva, kao kantautor se pojavljao i ono. I Ladan koji je napisao nekoliko zgodnih redaka u meni kasnije, samo je pitao me prvo, a kako taj vaš način prihvaćaju žene? Ja sam rekao, koliko vidim po tim svojim rijetkim nastupima, tek sam na početku, čini mi se da to dobro prihvaćaju. On je rekao, to je onda dobro jer ako ne prihvaćaju žene, onda nemate budućnosti. Znači one rješavaju politiku i ovo i ono, ili kao što bi rekao Fellini, moj svijet je cirkus i moj svijet je svijet žena. Nisam daleko od toga. Da. Ali isto tako mogu biti vrlo vezan, konačno kao sa Gabi. Sad nam je 42 godine braka, prije toga toliko godina veze. Konačno imamo i sina, i unuku, i krasnu nevjestu i tako. Pa ima jedna pjesmica koju sam napisao u jednoj maloj knjižici, kao nosi naslov Hladni rat. To je izdanje Matice. 2002. to sam napisao, kaže ovako. Moja si ukazom oblasnog komiteta, kao i odlukom partije. Moja si uredbom mjesne zajednice, kao i uredbom uličnog odbora. Zavolio sam te kad su nam se za petama vrzmale Ozna i Udba. Moja si zbog tvojih ledenih usta, kao i tvojih velikih sisa, koje su nas grijale mučnih godina nacionalnih previranja. Moja si uz podršku međunarodnih snaga, srce moje malo, sa zelenim očima, koji su dvije neubrane masline, konačno moja si rješenjem zastupničkog doma. Evo, to je pisano u to. Sve to kad bi zbrojio sad sve svoje pjesme koje si napisao, baš ove kantautorske, koliko posto njih je inspirirano ženama? Pa uglavnom da, svaki ima svoj pravi, doslovni povod, ne? Konačno imam jedan CD koji nosi naslov Imena žena, dakle nisam to skrivao. Da. Najgore su mi oni koji imaju takve svoje preljubničke okolnosti u kojima žive cijeli život, kao ja, ne bi ja. Da. Ja sam živio tako, dok nisam konačno došao do konačne veze koja je doživotna. Da. A to je uskoro, za mene je to doživotna. Da. A to je Gabi, ne? I to su moja djeca. Ali sam živio vrlo tako rastrošno, jesam, ne? Kao recimo svi stalno se pozivaju na Ne daj se Ines, ne? Onda kažu da je Ines stvarna. Pa da, stvarna je. Bila je. Ali prije 51 godinu.
Pa dobro, čuo sam u jednom intervjuu da još uvijek imaš kontakte s njom, da te još uvijek obožava. Je li to moguće? Ne, pa ne održimo dobre odnose. Prijateljske. Pošto ona čak bavi skulpturom, a nego kakve u mojim godinama. Pa meni ide odjavna špica, ne već, je li tako? I onda ona se bavi skulpturom, vrlo darovita između ostaloga, pa napravio čak jedno poprsio brončano. To je nosilo 5 poštara meni kući. Ti si bio inspiracija? Pa da, moj portret. Da, i to imaš u stanu? Pa držim ga, da. Pa to je bilo. Pa, mislim, kako, to je stvarno ljubav. A koji je to čovjek koji se odriče toga što je bilo i što je vrijedilo? Pa vrijedilo je. Ne? Odreći se toga. Kao oni koji su, recimo, jučer bili šefovi partije, a danas su, ne, pa ja sam ti bio veliki antikomunist, samo nije se znalo. Potpiši ako si bio. Odrivo je iznutra. Da, potpiši ako si to bio, je li tako? Ima li među tvojim kolegama na estradi ljudi koji tako imaju taj jedan prevrtljivi pristup životu? Pa ima ih. Recimo, ima ih sad dosta koji ne žele opće kao ići na koncerte u Srbiju. Ja se nisam nikad previše, osim pazio u životu, nisam nikad imao menadžera. Osim toga, ja se u životu nisam nikad ponudio, osim gospodičnama, sa umjerenim rezultatom. Je li tako? Tako. Ali sam ja nekom rekao, daj mi koncert, daj mi dvoranu, daj mi... Ne. Mene su samo zvali i najvećim dijelom sam odbijao. U ovom času imam ponuda, ne mogu reći koliko. Ima iz regija u Srbiji, Bosna i Hercegovina, Makedonija. Sad sam bio recimo u Mostaru i Sarajevu. Bilo mi je milo, imam prijatelja, smo bilo neizmjerno i naporno u skladu s mojim godinama. Ali recimo sad ću ići u Beč. Matija, ja i povešćemo i malu Leu de Klevu, koja je dobra kantautorica. Idemo Matija i ja i ona i moj kum koji nas vozi. To ću prihvatiti. Onda recimo prihvatit ću taj Zadar u 8. mjesecu. Onda Šerbedžija me moli da mu budem gost u Lisinskom, koji je u Ines toliko proklamirao. Da, proslavio. I koja se prevodi na ne znam više koliko jezika i objavljuje. I to i tako. A da ne kažem ovaj film, kao meni se obraća film, ne mogu izgovoriti riječ, meni posvećen, moj zanat, on tu ne znam gdje me ne pozivaju. Već sam bio na bezbroj mjesta. Bio je najprije promocija u Zagrebu, pa onda u Hrvatskom filmskom savezu, pa onda u Kinu Evropa, pa onda je prikazan u Beogradu, u Sava centru. Kaže, nikad toliko ljudi vidjeli na promociji jednog dokumentarca filma. Pa bio je u Rijeci, bio je na Sarajevskom filmskom festivalu. Sad me zovu po nekim otocima oko Dubrovnika, gdje ću sred ljeta kad mi ostane jedva koji dan u mojoj staroj kući. Ali u tom filmu o kojem govoriš, Moj zanat, ja nisam gledao film, nažalost, ali kaže da ima jedan dio isto razgovarali. Posudit ću ti. Da, dobro. Nisi mi donio večeras. Da. Ne. Nisam očekivao da te zanima. Dobro. Ima jedna, razgovarali ste o ženama, pa si izjavio nešto što je ovako dosta izazvalo pozornosti u javnosti. Oko žena, lovio sam krasotice, ali sam kočario i po dnu. U vremenu kad sam bio takav, nisam bio lijep. One su reagirale na moje pjesme. Moje pjesme su njima udvarale. Ono što je Ladan pitao. Ne, to je živa istina, ne. One su... Pa, nađeš ljubav kod ljepotice, koja je ti tjelesna ljepotica, takvo lice, ali ima i oni koji izgledaju samozatajne, jedvo primjetne, sićušne, možda ni nelijepe i tako dalje, a da ti mogu pružiti više nego one koje se razmeću svojim izgledom i tako dalje. Prema tome, može se ljepota naći u toj škrtosti i da je u tom velikom raskošnom položaju ne nađeš. To priznajem. Vozio sam, to bi se rekao, kočario sam. Bio sam, znaš šta je koča? Kako je? Ruje po dnu malo. Da, kočario sam, ali sam hodao i po vrhovima, neću im imitirati. A tako je bilo vrijeme. Sam toliko sam loše izgledao da su oni mene zapravo htjeli uzeti u zaštitu. To je bilo to. Jer ja sam toliko izgledao, osim toga, u djetinjstvu loše, da me roditelji nisu htjeli nikad slikati. I moja prva fotografija datira iz dana kad sam mogao platiti fotografa. A to sam bio u Zoološkom vrtu u Zagrebu, kad sam došao iz Šibenika. I tamo je bio fotomoment pored jezera, pokriven ovako s onim crnim fotografskim, s onim aparatom.
i dole je bila jedna tekućina iz koje odmah vadio fotografiju. Ja sam ga platio, to je moja prva fotografija. Čuvaš to još? Pa nisu me, naravno da je čuvam, nisu me htjeli snimiti. A dida Mate mi je bio prekrasan, bio visok 2 metra i tako dalje. Ja sam 0,3 prema njemu, šta znam, koliko se sad toči 0,3? 0,2, 0,3 dupli. Da uzmeš, uvijek je sve isto. Uzmeš dupli pa si miran. Da, pa si miran, da ne riskiraš. Idemo sad malo na ove nove planove. Možemo li očekivati, dakle, govorili smo o Arsen suputnici. Stojim iza toga. Krasan CD, bar ovaj koji sam ja stari slušao, moram čuti ove neke nove verzije. Spremaš je nešto novo, autorsko, neki novi CD? Tu imamo isto... Nekoliko stvari novih. Tu ima nešto isto novoga. Nije meni problem moći napisati. Ja radim uvijek neke druge stvari. Bezbroj stvari. Ja sam jednostavno smislio neki dan jednu kovarnicu koju se Gabi potpuno slaže, a to je zapravo ja sam žrtva minulog rada, koliko mene traže zbog svega onoga što sam u životu napravio. Da. To ti kažem, 150 skoro kazališnih predstava i 100 filmova. Da. Oko 30-40 knjiga. Serija, koliko glazbe za seriju? Pa nemam pojma, uzmeš Prosjaci, Sinovi, Donator, registratura, jedrima oko svijeta, Glemba, mislim, gdje imam više to mjere, ne? Koliko je toga napravljeno. Ali čitavo vrijeme i poboljevajući i pišući tako stalno. Nisam nikad nikoga iznevjerio. Ja sam rađe otišao iz Pariza kući da dovršim njemu seriju, nego da ostanem tamo pipati svoju karijeru. I to. U ovom času šta zapravo najviše radim? Kao prvo, sutra dolazi gospođa koja vodi dječji zbor u školi moje Lu, moje miljenice. Kršnjavoge. Da, baš sam kupio, za Kršnjavi, da. Baš sam kupio u jednom antikvarijatu, sam sa dosta muke našao dva stara izdanja Apolinerova. Jedna se zove Pisma za Lu, a druga su Pjesme za Lu. Jer on je bio u Francusko-Pruskom ratu, bio smrtno zaljubljen u nju, koja se zvala Lu, a ona se dala okolo. Bila je udata i dala se okolo. A on je pisao najljepša pisma i najljepše pjesme. To imam, sad ću vam kući. I recimo, onda sam napisao himnicu, nisam sam usudio napisati himna, nego himnica za njenu školu. Za zbor. A pošto je Lu rekla da je već prerasla ona da bi pjevala u tom, nego ona će onda biti pijanistica. Jer uči klavir i darovita je. Ona će i sutra to onda... Divno je da stigneš i tako nekakve naizgled male stvari, a zapravo jako velike. Pa u toga živim. Jasno, da. Toga onda istovremeno dolazi mi čerka od Endriga, Klaudija, jer pravi jednu veliku monografiju o Serđu. A Serđo mi je, kažem, stari brat. Imam tolika iskustva s njime, koncertirali smo još ne znam kuda i gdje, koliko se družili, bili stvarno braća. Baš sam danas našao tražeći ovakve papire zbog vas, jedno njegovo neopisivo lijepo pismo. I onda i sve te njegove zapravo zagrebačke i ono vrijeme jugoslavenske godine, jer je bio i u Beogradu. Radili smo koncert u Sarajevu. On, Monteno, koga nemam, Gabi i ja. Dole smo radili se to zove Skenderija, je li tako? Skenderiji. I to onda radim zapravo na toj knjizi. Onda jednoj prijateljici, pjesnikinji, odličnoj, pišem predgovor knjizi. A šta te više radim? Ima ponuda raznih. Ali ja se kažem, nikad ne nudim, ja se samo spašavam od posla. Ali treba isključivati telefon, jer ja više radim kao informbiro. Cijeli dan je, možete vi meni reći ovo, možete vi meni reći ono. Kao da sam ja meritoran za sve. Ja sam samo meritoran za ono čime se bavim. Da, Arsene, genijalan opus. Dobar. Koji je prepoznat, dopusti meni da ja to kažem. I ono što me, recimo danas sam slučajno išao malo vrtiti po YouTube-u, jel da, na internetu, ove sve tvoje pjesme, broj pregleda je enorman. Znači, većina pjesa ima 150, 200, 300 tisuća pregleda, klikova, kako se to kaže. Tako da su to milijuni klikova. Da li to znači da te zapravo i mlađe generacije prepoznaju? To ne znam. Možeš li to? Ko dolazi na tvoje koncerte? Niti znam, niti je toliko bitno, pa dolaze razni ljudi. Ima dosta i mladih, ne mogu reći. Uglavnom su najvećim dijelom žene, mlađe i srednjih godina i srednji intelektualci. To oni tako puno. A ostalo ja nisam čovjek velikih prostora. Ja volim čin manje. Ja bih pjevao sa 2 svjedoka. Ja sam u sredini njih 2. Jedan je za, drugi je protiv mene. Da to radimo.
Dakle, ne volim se puno hvaliti s tim. Imao sam publike suda gdje, kuda god sam putovao, punio sam dvorane. Nastupao sam recimo u Riju, u Marakanazinju sam čak nastupao. Pred desetinama tisuća ljudi, tako da to me nije fasciniralo. Ja volim da je njih 15, ali da stvarno to do njih. Dakle, pjevam onima do kojih to dopire. Nisam ni gramziv, dakle što se tiče materijalnoga, niti sam častohlepan. Ja sam akademski muzičar, glazbeni profesionalac i pjesnik opće prakse. Tako mi se zove jedna knjiga. Da. I sad samo za kraj, ko su neki tvoji nasljednici? Ima li među mlađim ljudima neko koga prepoznaješ kao neki tvoj džir, tvoju varijantu, da na neki način slijedi tvoj neki put? Pa ima dosta mladih ljudi, ali ja koji imaju talenta, ali sad, znaš, svi se plaše vremena. Ma postoji jednostavno ona naša stara hrvatska, oj, budi svoj, jel tako? Znaš, sad ovaj te plaši repom, ovaj te plaši, ne znam čime, undergroundom, ovim, onim, ma ne. Svire svoju pjesmu, radi svoju priču. Ima mladih ljudi. Ja ih neću u ovom času imenovati da ne bi neko drugo isključio, ali na sreću imamo darovitih ljudi. Pa Hrvatska je uvijek bila glazbeno darovita zemlja. I neka ostane takva i bit će. A kakav je moj Matija, kojega nisam spomenuo sada, koji je džezista, koji je kod nas završio istu školu, ovu srednju kao ja, nakon toga diplomirao u Gracu, nije bio primljen na akademiju našu. Iz druge je bio, onda on nije htio. Završio tamo. A kako svira taj klavir? Neka mi Bog oprosti ili građanstvo, ali tako se u svijetu svira. Sad je za jedan CD u Americi dobio 5 zvjezdica. Pa čekaj malo, pa ima tako divnih džezista, kod nas instrumentalista, prekrasnih ljudi. Samo kažem, teško mi je nekoga izdvojiti bez namjere da nekoga drugoga ne povredim. Ali smo darovita nacija i to moramo njegovati. Ali kod nas uvijek ono kad čujem kaže isključite na televiziji govor mržnje. Jer kod nas se apsolutno van svake sumnje razvija govor mržnje umjesto govora ljubavi. Evo, pa ja mislim da smo mi danas razgovarajući baš tako postupili, nismo ništa širili. Nismo, ja se ispričavam za sve što sam izrekao. I ako želiš, možemo možda malo samo za kraj, ako ti odgovara, možda koju ljubavnu ili malo od Ines. Ali ne, znaš šta, bili smo malo drugačiji, pa neka bude onda možda ova pjesma, kratka je, neće mučiti ljude. Nemoj se opterećivati. Ono od čega se ja bojim, pjesma nosi naslov Istost. Istost. Jer se najviše bojim istosti. Niti mrve mladog mesa, samo stare kosti. Ojađena stara kesa, izludjeću od istosti. Ovdje nema ničeg čednog, nema ni niskosti. Daleko od ičeg nježnog, izludjeću od istosti. Osta smo bez prave gladi, nema ni sitosti. Ne grijem se niti hladim, izludjeću od istosti. Nije šporko, nije čisto, isto. Naše velo malo misto, isto. Otišli su poslije jada neželjeni mrski gosti, dok spašavam čiste ruke, izludjeću od istosti. Genijalno. Evo ga. Arseni, hvala ti što si se izvukao od te istosti. Još samo uredite koliko mene to dođe, koliko moram platiti, to je sve u redu. Hvala puno. Hvala. Poštovani gledatelji, bio je to Pressing sa Arsenom Dedićem. Ostavite dalje uz N1. Očajni, a to je kod njih ovako dnevna potrošnja, ali su genijalni. Daroviti, čarobni, jednom posle druge relacije prema življenju, nego stalno naše paničaranje, politički pritisci, erotski, odgojni, materijalni. Oni uopće ne gledaju na to kao... Tu su kao malo orijentalni. Rekao ste imaš jednu pjesmu, Kantautori, koju bih htio čitati ili pa neku drugu? Da, jer kantautori, nažalost, evo, ostao sam bez onih nekoliko koji su mi bili najbliži. Recimo, nemam više Endriga, on mi je bio stariji brat. Nemam Okudžave koji mi je bio stric, Bulata. I nemam Montena, isto tako, koji mi je bio mlađi brat. Nemam ni Keme. Jučer sam razgovarao sa njegovom suprugom. Branka je u Sarajevu, tamo će ostati još 40 dana od pogreba i živjet ću dalje u Zagrebu. Kantautori odlaze ranije
ili ti smrtovnica. Nakon duge i kratke bolesti napustio nas je neočekivano i očekivano. U najgorim godinama naš neprežaljeni, ujedno prežaljeni, akademski težak, AD 2015. Obavijest o vlastitoj smrti odsad možete predati i elektroničkim putem. Ojađeni su službeni žiri, uprava prihoda kao i nadstojnik smrti. Eto, to je za kantautore. To je malo i Kemi posvećeno mome bilo. Dobro. Idemo sad malo na ovo. Ti si dakle radio karijeru u Jugoslaviji, priznat si i u Hrvatskoj. Čak simbolički možemo reći da si dobio orden i od Tuđmana i od Tita. Jesam. Kako si zapravo se snalazi u tim nekim političkim vremenima ili nevremenima? Jesi li ih uopće percipirao ili si morao ipak se skrivati u nekim fazama? Pa nisam se skrivao nikad. Imam spomenicu Domovinskog rata, jer sam na svoj način koliko sam mogu. Onda smo imali onu udrugu koja se zvala Croatian Art Forces i tamo sam bio. Išao sam čak i na bojišnicu 2 puta sa generalom Toljem koji je i pjesnik. I tamo sam na otvorenom u Sisku kroz Petrinju išao radio. A onda sam na drugi način pomagao. Pomagao sam kao autor, pišući takve stvari. U ono vrijeme Majka hrabrost, između nas rat je stao, Mozartova godina i sve tako redom. Je li istina da si i ovoj pjesmi Domovina pridonio s nekoliko stihova, a da nisi potpisan? Oni su mene molili, najveće su me nazvali u noći. Tutić i Zrinkovi, da li bi mogao ja basti pogled na to i učiniti neke stvari boljima. Jesi napravio što? Naravno da sam učinio neke sitnice. Ali možeš otkriti što točno u tom krasnom tekstu? Neću to reći. To je njihovo djelo, neka ostane tako. I ja sam tu bio tako prijatelj, suradnik. Onda recimo... Oči boje mora. Onda, da. I onda recimo, kad je Sarajevo bilo isto toj panici, onda sam svoju kuću staru roditeljsku u Šibeniku ponudio Montenu, koji je tamo bio, stradalnik, i njegovom ocu da presele u Šibenik i pisao našoj vladi, još uvijek imam pismo tadašnjoj, da dajem svoju kuću njima na boravak uporabu i da preuzimam potpunu materijalnu skrb. I to sam napisao. I onda sam iste godine, recimo, ili tih godina sam putovao za Vladu Gotovca u Rim, gdje je njegova pokojna, sadašnja, pokojna je bila Šibenka, sadašnja udovica, gdje smo i za Vladu pravili koncert. Onda sam Montena vozio, dok sam još vozio. Stanovali smo na Lidu u Veneciji, a imali koncert za Sarajevo u teatru Goldoni, gdje nam je došao čak i gradonačelnik. I gdje je opet zbog Sarajeva i zbog nas dvoje došao i Andrigo, napravio koncert s nama. I tako bezbroj puta pomagao sam na onaj način na koji sam mogao. Da, jasno. A reci mi, u 90-ih, iako malo kasnije, si napravio i ploču CD Ministarstvo straha. A da, to naprijed da kažemo ovo prethodno za to. A od Tita ono što je bilo je samo to preko šibenske narodne glazbe. Ja sam tamo puno surađivao i radio, pa onda su u narodnoj glazbi šibenskoj ondašnjoj uredili za nas nekako i istaknuti, dobijemo orden zasluga za narod. Dobro, ali kažu da se Jovanka dosta za tebe interesirala. Pa ne, volio i on slušati moje pjesme. Jovanka isto voljela čitati? Pa navodno, ali znam da je on volio to slušati što radim. Ali nisam nikad ja... Pazite, to kad bi ti išao recimo k njemu, išao sam rijetko, 2-3 puta, jedan put sam išao u Afriku sa Galebom. Pa bi navečer u pušioni on želio da mu s klavir ja pjevam neke svoje stvari, a popodne bi radio recimo... Nisam mu pjevao valjda Otkako te ne volim. A onda još to nije bilo. A onda to je poslije došlo. A recimo mornarima našima posadi sam normalno pravio koncerte na palubi u poslijepodnevnim satima. Ali a isto tako je Tuđman, mogu reći otvoreno. Da. Nakon jednog sastanka kod njega primio ovako Gabi, primio mene i rekao moj najmiliji par. Doslovno rekao. I dobio sam te stvari. I bio je muzikalan i sklon glazbi. Prije toga sam ga viđao i kao generala, ne? Jasno, da.
A velim ovo ministarstvo straha, to je isto bilo 90-ih. Šta je to bilo ideja? Je li to bilo nešto povezano s atmosferom u kojoj si osjetio na neki način? Ma dobro, a da li vama ne fali straha? Imate li vi dovoljno straha? Pa ljudi sve više strahuju od bolesti. Strahuju od straha, strahuju od oskudice. Dobro, ali ne strahuju od ministarstva straha. Pa jasno, zašto? To bi ljudi trebali znati. Jer postoji jedan veliki film od Fritz Langa, velikog režisera, koji je kad je kao Jevrej otišao iz Njemačke, otišao je u London prije, u Englesku, gdje je Ministry of Fear, tamo je snimio Ministarstvo straha. Tek nakon toga se selio u Ameriku. Dakle, proveo takav život, jedan grandiozni, veliki režiser kao Jevrej, prošao te muke. Ali oni su to gledali samo kao naslov, ne misleći na to da se oni sami plaše. Jer i oni koji se jako plaše, oni se tako drskije ponašaju prema onima. A ja u životu se nisam nikad plašio u tom smislu kao biti kukavica. Ne, ali da postoji, ja gledam ljude oko sebe. A gubitak posla, pa ja kad samo pročitam koliko dnevno u nas ljudi posao, kolike su u nas već 100.000 ljudi bez zaposlenja. A di će ujutro ona djeca, ko će ih njegovati, ko će ih odjevati, prevoziti, hraniti i tako dalje. Dakle, ministarstvo straha još aktualno. Da, a oni još pritom ne vide da je tamo recimo su neke stvari vrlo angažirane, kao što imam moju majku Hrabrost, koja je bila najhrabrija, da imam tamo 2 Antuna Šoljana, Seosko groblje prvo, Seosko groblje drugo, sve je to išlo u to. A tamo sam stavio naravno i ministarstvo straha. Jer je bilo i 3 koji su dijelili strah naokolo, a u stvari bili vrlo uplašeni. Dakle, nije to bez vraga. Arsene, opet ćemo napraviti malu stanku. Poštovani gledatelji, vraćamo se za koju minutu opet sa Arsenom Dedićem. Serija o jugoslovenskom nogometu. Kako se stvarala reprezentacija Jugoslavije. Njihove pobjede i porazi. Puni stadioni. Kao Arsen. Onda još jednom sutra mi dolazi prijatelj tako, ali ne bi o tome puno. Da. Ali svejedno moram ti reći da si u jednom razgovoru upotrebio termin balaševićevština. Šta to znači? Baleševićizam. Balaševićizam, dobro. To je tako jedna vrsta koju ne možeš... Ja uopće nemam ovdje namjeru raspravljati o tome muzikološki ili bilo kako dalje. A osim toga, to je čovjek koji je 6 puta napunio u jednoj sezoni dvoranu Lisinski. Dakle, to se više ničim ne može drugim ni obarati. Što si mislio s time? Koji je to stil? Možda ljudima nije jasno. Ne znam, to je taj stil koji se tamo rađa u tim krajevima, koji nosi u sebi kao neku eleganciju i poetsku, glazbeno umjereniju, koja je pučka u dobrom smislu, prihvaća se lako, prati se, uvijek nosi neku veliku dozu duhovitosti. Dubine. Ili recimo o dubini to možeš ti razglabati. I tu se ljudi nalaze. Ja jednostavno ne uzimam ljudima pravo na to, niti uzimam njemu pravo na to, ali ne oduzimam ni sebi pravo da o tome mislim tako. Da. Znači to nije kao što kažu tvoj cup of tea. Ne postoji namjera da bi ja uopće ići rad ponizio, ali opet, znaš, od samoljublja i od svega to više ne mogu gledati našu estradu, koju gotovo uglavnom ne pratim. Jer toliko samoljubaca skače na nas cijelodnevno. Znaš, ja sam ovo, ja sam ono. Ko ti je zapeo za oko u posljednje vrijeme? Prijetećim tonom kad kaže ja sam reper, i on mi se prijeti s time. Ja sam rocker, pa šta onda da jesi? Razumiješ li tako? Ja sam napisao 30 knjiga. Ja sam napravio 100 filmova, 150 kazališnih predstava. Pa to ti ne nudim dnevno, možda o tome sad možemo ozbiljno razgovarati. Nije mi niko zapao za oko, niko. Neću nikoga imenovati. Jer nikome ne želim zlo, ali u samoobrani nisam mutav.
Jer sam ja član društva liječenih Šibenčana. Da. Prema tome, ako me takneš, I o tome ćemo. onda se znam... Koliko ti je važno u tome što si radio to formalno glazbeno obrazovanje? Očito jeste, ali tako? Pa naravno da mi je I da je važno. to ono što te diglo na neki način Cijeli život sam se bavio samo glazbom. Počeo sam flautu učiti kad sam imao između 6 i 7 godina. U muzičkoj školi u Šibeniku, najprije sam završio dole nižu, pa onda srednju u Šibeniku. Pa si ponovo srednju išao u Zagrebu? U Zagrebu ponovo svojom voljom i ponovo diplomirao 3. i 4. srednje u Zagrebu i diplomirao školu koju mi je i sin diplomirao. Učio sam klavir kroz to vrijeme kod Fredija Došeka i ovakve stvari, ne? I onda sam tek išao na akademiju, u međuvremenu studirao i pravo, ali sam već u Šibeniku u 13. godini, 51. svirao flautu i pikolo sa šibenskom narodnom glazbom. To je prva naša limena glazba, kako ćemo reći, koja je 1848. uzela naziv narodna. Šibenska narodna glazba, danas se tako zove i još uvijek imamo suradnju i s njima volim kad dođem u Šibenik raditi. Moj otac je tamo svirao 50 godina, svirao moj brat, svirao moj bratić i tako redom. Njih jako volim. I jučer sam se s njima čuo. Dobro. I nakon toga sam 57. preselio u Zagreb, u koji, kažem, dolazim od 48. Jer sam tu imao ujaka Matiju i Stankovića. I onda sam 57. upisao pravo, nakon toga usporedno... Kao sigurno zvanje, ono. To su roditelji rekli da studiraš nešto ozbiljno, jer ovo nije... Ali ja sam htio studirati slikarstvo, sam se prije bavio tako. Znači dvije neozbiljne stvari. Da, ma kak i to. I onda sam išao na pravo. Međutim, 59. godine, kad sam završio ovu srednju, to je Gundulićeva 4, a akademija je Gundulićeva 6. To je tako, da. I onda sam, a ujak koji imao slasičaru Matija Kovidić... A kompoziciju nisi studirao? Molim? Kompoziciju nisi studirao kao kompoziciju? Ma ne, samo kompoziciju ne, ali sam imao... Toliko, recimo, to je bio toliko zahtjevan studij u to vrijeme. Recimo, kasnije je bilo ukinuto. Bili smo kao klaviristi, mada se svirao drugi glavni instrument, flautu, ali si bio obligatist klavira, koji se na prijemnom polagao pred Svetislavom Stančićem, ništa manje, našim leading autoritetom toga. Onda imao sam masu teoretskih predmeta koji su prvaci predavali. Recimo, samo da kažem, povijest glazbe Andrejs. Onda... Udžbenik napisao poslije, svi smo učili. Onda recimo, onda komorna glazba Lotka. Onda recimo, a to što mi je bilo najvažnije, da sam najviše naučio o instrumentaciji, instrumentima, to je bio Krsto Odak. Aha. To su isto moji krajbi. I onda sam vidio da možda imam nešto talenta. Kad sam mu donio svoj zadatak iz kontrapunkta, on je predavao i kontrapunkt. Rekao je, mali, ko ti je ovo napisao? To je kompliment. I to je bio potvrda da imaš i tako redom. A onda sam se brinuo oko toga. Činio sam dosta sam u tom samoobrazovanju za primijenjenu glazbu, što znači kazalište i film i tako dalje. Ima jedna grandiozna američka knjiga koja se zove Underscore. Dakle, sve ono što ide preko slike, što ide preko kazališne, filmske slike i tako, tu je sve. Upute orkestraciji, kako što koristiti. Onda imam antologiju aranžiranja američku. Znači radiš i dalje na sebi, to i radio si. Čitao vrijeme. Dobro. Arsene, sad smo pri kraju prvoga bloka, a na kraju prvog bloka ove naše emisije obično imamo jedan pokušaj da ponudimo 5 kratkih pitanja, a da ti pokušaš odgovoriti sa da ili ne. Ako hoćeš i ako možeš. I ako želiš, naravno. I naravno. Možeš ili šutjeti. Molim lijepo. Evo nas dakle u našoj rubrici koja se zove X-Ray. Prvo pitanje za našeg gosta Arsena Dedića. Biste li opet snimili duet s Mišom Kovačem? Bih. Dobro. Mišu volim, drag mi je, moj je Šibenčanin koji je proživio jednu vrlo dramatičnu situaciju, svoju obiteljsku i ostalo. I uvažavam sve to kako je to uspio to podnijeti. I što god o njemu rekli, koliko ga veličali ili snizili, ja sam apsolutno na njegovoj strani. Dobro. Drugo pitanje. Je li glazbenicima bilo bolje u bivšem režimu, to kažu u Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji? Kako kome? Nekima je bilo bolje onda, nekima je bolje sada,
ali autentičnim ljudima kojima je to stvarno profesija, zanat i sudbina, njima je uvijek jednako loše ili jednako dobro. Treće pitanje. Sviđa li vam se glazba Ive Josipovića? Malo je poznam, moram reći otvoreno. Ne mogu lagati. Poznam gospodina vrlo malo, imali smo jedan jedini susret, kratki, jer sam trebao nekima pomoći, kad sam dobio opet neku nagradu za svoju primijenjenu glazbu i ti su ljudi koji su mi je dali poželjeli upoznati gospodina, a inače moram iskreno reći njegovo djelo. Nisi slušao i to je okej. Da. Imam pravo kao što vjerojatno on nema pojma o mom djelcu. Možeš si misliti. Idemo na pitanje broj 4. Podržavate li prodaju Croatia Recordsa? Danas je to objavljeno u Universalu. Da, ja sam isto čitao, čak su stavili fotografije Mišo je tamo, Gabi, ja, jednako je, ali sa lošim predznakom. Tu smo valjda stavljeni kao oni koji će time gubiti ili koji su bili nekad, a sad sa tom prodajom neće imati niti ono što su imali nekad. Ne razumijem se mnogo u to, ali nisam sklon toj odluci. Evo, gledam sad Dalmacija vino prodano. TLM šibenski. Jučer, da. Od jučer prodan. Onda, šta ćemo da prodati? INU, Aero, šta? Samo da sebe ne prodamo još. Ne, pa da. To gospodične rade. I još jedno pitanje. Strahuješ li od smrti? Ne. Imam jednu pjesmu na svom albumu Homo Bolans koja nosi naslov Balada o smrti. Ne strahujem me od toga, apsolutno. Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedan presing. S nama je večeras Arsen Dedić, skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor ili kraće prvorazredni građanin drugog reda. Dobro večer, gospodine Dediću. Jel vam se sviđa ovo prvorazredni građanin drugog reda? Pa ja sam i za sebe napisao da sam pjesnik opće prakse. Jel? Da. Što bi rekao jedan moj poznanik, ništa tuđe nije mi strano. Dakle, bavio sam se svim okolnostima što se tiče pisane i skladane riječi i to tako traje već jedno 60-ak godina. Je li prvorazredni građanin drugog reda na neki način ideja da se tako zove vaša autobiografija? Pa vidjet ću kako će zvati. Možda će biti tako. Imao sam okolnosti u kojoj sam bio tretiran prvorazredno, ali imao sam dosta nedača koje su me stavljali u drugi, treći, četvrti i sve ostale planove niže. Jesu li to bilo samo ove zdravstvene nedače ili neke druge? I neke i druge. A koje druge? Koje druge? Koje god možeš, od politikanskih nadalje. O njima nećemo govoriti jer nikad nije dobro kad žrtva prepričava svoje nevolje, jer iz jednostavnog razloga on sebe prepričavajući svoju bivšu nevolju, pravi si novu nevolju i ponovo je to samo poniženje, dok istočasno zlotvor koji je to proizveo, on se odmara i likuje u sjenci tamo gdje palme njišu grane. Njemu je tamo divno i on tamo likuje gdje ti ponovo ponavljaš onu nevolju koju ti je napravio. Imao sam ih u životu koliko god hoćeš. Od samog početka... Najviše iz struke, kolege ili? Ne, iz struke i iz politike također. Ne, već to na početku kad sam radio ne kao ti, na ti govorimo, možemo? Možemo na ti ako se gledatelji neće. Ne, ako ne, onda ništa. Kako smo inače, možemo da se ne ljute gledatelji, možemo na vi. Dobro, kad ste vi sad na televiziji, ja sam počeo raditi na televiziji kao glazbeni suradnik jako davno i onda sam već diplomirao sam akademiju 64. Znači, negdje početkom 60-ih i onda sam imao prvu nevolju jer sam objavio ciklus pjesama. To je bio sa religijom povezano. Je pokojni naš veliki pjesnik Zlatko Tomičić. Upoznali smo se, on je vidio to što ja pišem i napisao je jedan esej o tome rukopisnik koji ga još čuvam u Šibeniku, to mi je ostalo od Zlatka. Imao i on svojih nevolja, da ne govorimo. A ko nije? Njemu su čak podmetnuli bili oružje pod krevet kao da ga je on sakupljao, a bilo mu je podmetnuto i tako redom. I onda sam ja objavio i onda je on rekao taj ciklus pjesama trebao bi objaviti. On se zvao Čuda. Ja sam, kažem, bio glazbeni suradnik. To su delikatni trenuci. Mogu ostaje objasniti? Imaš li vremena? Izvoli. Da, i onda je bio tamo jedan triumvirat televizijski
ljudi koji su mu bili skloni meni čak, jer su znali da znam raditi to što radim, ali da me moraju maknuti jer je to došlo izvani, znači iz nekog komiteta, šta ja znam. I ja sam, kažu da još neko vrijeme zadrži stvari u ladici, međutim nisam ih zadržao, nego sam sve pokupio i otišao i do današnjeg dana ostao freelancer, ostao slobodnjak. Bilo je ponuda kasnije da prihvatim neke dužnosti, čak i glavnog urednika drugog programa televizije, radija, nisam nikad išao. Jer ciklus se zvao Čuda, spominjao sam Svetog Nikolu, gospodina Isukrsta i tako dalje. I on sam bio strahovito napadnut, osobito u Vjesniku i tako dalje. I onda maknut sa televizije i onda jedini koji me uzeo u obranu je bio pokojni Bruno Popović, koji je napisao jedan veliki članak koji se zvao Glupost brani slobodu. Jer ja sam napisao Sveti Nikola, zar ljudi više nisu za čuda? Kad ljudi više nisu za čuda, onda je bilo zar naš socijalistički čovjek ne pravi čuda. I tada sam bio maknut. Onda sam počeo naokolo pisati pod pseudonimima, pjevati u kvartetima, svirati flautu. I prvi koji me pozvao, sad ću baš ići na njegove dane u Rovinj, 11. travnja je bio Anton Šoljan, koji je bio onda urednik književnik, ali kako se zvalo, i on me pozvao da objavim ciklus pjesama. Prije toga se nisam usuđivao, pisao sam pod pseudonimom. Zapravo su te čuda spasila onda i gurnula u to da napraviš sve ovo što se kasnije dogodilo. To je bilo prije više od 50 godina. Da, ali nije bilo lako u to vrijeme, bilo me strah. Recimo, su tražili moje karakteristike, onda uopće nisam znao da na muzičkoj akademiji, gdje sam bio pri kraju, da ona isto ima savez komunista, to nisam znao. Nemam ništa protiv, neka svak bude što hoćeš. Ja sam pristalica one američke rečenice koju sam naučio u Americi, tvoja sloboda seže do moje slobode, budi, ne? Ali ne diraju moju. I onda su tražili da možda tamo, onda tamo opet mi je bila prijateljica koja je bila sekretar partije, a nešto prije toga sam tamo prekinuo s njom. Onda rekao šta ti sad napišem? Onda je napisala da sam kandidat i simpatizer, jer nisam bio ništa član. I tako sam se onda lijepo našao, samo ovako sam na cesti. Da, ali onda je zapravo sve krenulo. Vratit ćemo se malo u te dane. Inače, tvrdiš da je 64. bila zapravo prijelomna u tvojoj karijeri, 65. Te 2 godine. Ali ajmo sad, radiš i dalje, puno putuješ, turneje radiš, objavio si CD Suputnici koji je reizdanje, ali nije u potpunosti reizdanje. Što su Suputnici? Sve točno govoriš. Prvo ne putujem mnogo, ponuda ima vrlo mnogo. Vrlo mnogo ima, a međutim prihvaćam sasvim umjereno i razvijam... 2 puta tjedno ili češće? Nema kakvi. Razvijam vještinu odbijanja s tim da ne povredim onoga koji to rade u najboljoj namjeri, in bona fides koji to radi. Pa onda mi je žao nekih ljudi koji faktično rade čestito, dobro, ne varaju, ni materijalno, ni moralno, i tako dalje, ali više ne mogu prihvaćati. Jer recimo već sada, kad mi se toliko malo radi, već mi je dogovoreno do 13. kolovoza, a tamo sam te dane u Šibeniku da uhvatim malo arije, da bude napokon u svojoj staroj kući. Ne, i to će mi biti uglavnom oteto, jer već trebao bi u Zadru, u Arsenalu, gdje sam već bio 2 puta napraviti solistički sa Gabi i sa Matijom, pa bi na neke otoke izvan Dubrovnika ići da se promovira ovaj film, dokumentarac o meni, moj zanat. Dakle, meni ne ostaje mnogo, ja sam toga svjesan, ali to malo ne mogu samo tako rasprodati. Ali imamo istu priču sa tvojim kolegom, uzorom, kako god hoćeš, amigom Cohenom, koji si isto bio povukao u samostan i mislio je da će tako moći do kraja života uživati i kontemplirati. Međutim, vidiš, zapravo je sreća da se dogodila kod njega taj slučaj da je izgubio novce. Ali on je potpuno siromašio bio. Ali opet imaš i drugi stvari. Ja sam jedan delikatni Dilan od kantautora, to su bili posebni životi. Dilan 17 godina nije dao intervjua. A ja sam cijeli dan maltene ko uličar. Pa evo, valjda nije ovo kao uličar. Prije što sam ovdje išao, već je bilo nešto, da kažem nešto o ovoj curi koja je dobila nagradu kao književnica i ljepotica je duše i tijela. Kako se zove ovako? Će sad biti u Lisinskom. Ne znam. Znaš ti to? I to, onda imam zato jednu pjesmu tu koju moram pročitati. Koja se zove Kantautori odlaze ranije. Hoćemo odmah sad ili ćemo... Ali ajmo najprije oko Suputnika. U Suputnici smo rekli da je reizdanje ljudi od čije si pjesme, tuđe zapravo, njihove pjevao. Međutim, na novom izdanju nema baš svih koji su bili na prvom izdanju. Zašto nema, šta ja znam, Balaševića?
Ja njega nikad ni snimio uživo. Ne, jel da? Ne, nikad njega nisam snimio. On je meni Bore Đorđevića nema. Poslao mi je, imali smo jedanput zajednički koncert, kad je bio festival u Beogradu na kojem nisam nikad ja pjevao, ali uz festival bi pravili susret nekih kantautora, to je radio Vojkan Borisavljević. I tako su nas bili spajali. Nikad nisam snimio. Balašević mi je jedanput poslao jedan CD koji je snimio on pjesmu koju je napisao Biti kao Arsen. Crvena zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo. Veliki rivali, velikani jugoslovenskog sporta, navijači utakmice. Vrijeme kada smo osvajali trofeje i kada je nogomet bio samo nogomet. Iz sata u sat budite uz N1. Uživo vas sa lica mesta, iz Beograda, Zagreba i Sarajeva. Uvek prvi sa najnovijim vestima. Gledajte šta se dešava kod nas, u regionu i svetu. Uživo uz N1 Info. Nastavljamo vrlo zanimljiv i potpuno neočekivan razgovor s našim Arsenom Dedićem. Arsene, poznato je, ili bar svi tvrde, da si erotoman. Što reći o tom segmentu? Da uopće želiš... Prevedi mi to na šibenski. Čovjek koji voli žene, recimo to tako. Womanizer bi rekao na engleskom. Da, to je druga stvar, ali to je grublji izraz. Naravno sam uvijek volio žene. Jedan put kad sam upoznao jednog našeg velikog pisca, teoretičara, nažalost volio sam ga Ladana, izgubili mladom. Sreli smo se na ulici, na trgu, tamo gdje je nekad bio Singer. Kako se to sad zove? To je školska knjiga, knjižnica. Tamo smo se sreli, Golob, moj isto vjenčani kum, prijatelj, veliki pjesnik, suradnik, on, ja i Ladan. I onda je Zvonko rekao Ladanu, ali Arsen piše svoje pjesme koji pjeva, kao kantautor se pojavljao i ono. I Ladan koji je napisao nekoliko zgodnih redaka u meni kasnije, samo je pitao me prvo, a kako taj vaš način prihvaćaju žene? Ja sam rekao, koliko vidim po tim svojim rijetkim nastupima, tek sam na početku, čini mi se da to dobro prihvaćaju. On je rekao, to je onda dobro jer ako ne prihvaćaju žene, onda nemate budućnosti. Znači, one rješavaju politiku i ovo i ono i ono, ili kao što bi rekao Fellini, moj svijet je cirkus i moj svijet je svijet žena. Nisam daleko od toga. Da. Ali isto tako mogu biti vrlo vezan, konačno kao sa Gabi. Sad nam je 42 godine braka, prije toga toliko godina veze. Konačno imamo i sina, i unuku, i krasnu nevjestu i tako. Pa ima jedna pjesmica koju sam napisao u jednoj maloj knjižici, kao nosi naslov Hladni rat. To je izdanje Matice. 2002. to sam napisao, kaže ovako. Moja si ukazom oblasnog komiteta, kao i odlukom partije. Moja si uredbom mjesne zajednice, kao i uredbom uličnog odbora. Zavolio sam te kad su nam se za petama vrzmale Ozna i Udba. Moja si zbog tvojih ledenih usta, kao i tvojih velikih sisa, koje su nas grijale mučnih godina nacionalnih previranja. Moja si uz podršku međunarodnih snaga, srce moje malo, sa zelenim očima, koji su dvije neubrane masline, konačno moja si rješenjem zastupničkog doma. Evo, to je pisano u to. Sve to kad bi zbrojio sad sve svoje pjesme koje si napisao, baš ove kantautorske, koliko posto njih je inspirirano ženama? Pa uglavnom da, svaki ima svoj pravi, doslovni povod, ne? Konačno imam jedan CD
koji nosi naslov imena žena. Dakle, nisam to skrivao. Da. Najgore su mi oni koji imaju takve svoje preljubničke okolnosti u kojima žive cijeli život, kao ja, ne bi ja. Da. Ja sam živio tako. Dok nisam konačno došao do konačne veze koja je doživotna. Da. A to je uskoro, za mene je to doživotna. Da. A to je Gabi, ne? I to su moja djeca. Ali sam živio vrlo tako rastrošno, jesam, ne? Kao recimo, svi stalno se pozivaju na Ne daj se Ines, Da. ne? Onda kažu da je Ines stvarna. Pa da, stvarna je. Bila je. Ali prije 51 godinu. Pa dobro, čuo sam u jednom intervjuu da još uvijek imaš kontakte s njom, da te još uvijek obožava. Je li to moguće? Ne, pa ne održimo dobre odnose. Prijateljske. Pošto ona čak bavi skulpturom, a nego kakve u mojim godinama. Pa meni ide odjavna špica, ne već, je li tako? I onda ona se bavi skulpturom, vrlo darovita između ostaloga. Pa napravio je čak jednom poprsio brončano. To je nosilo 5 poštara meni kući. Ti si bio inspiracija. Pa da, moj portret. Da, i to imaš u stanu. Pa držim ga, da. Da. Pa to je bilo. Pa mislim, kako, To je stvarno ljubav. A koji je to čovjek koji se odriče toga što je bilo Da. i što je vrijedilo? Pa vrijedilo je. Ne? Odreći se toga. Kao oni koji su recimo jučer bili šefovi partije, a danas su ne, pa ja sam ti bio veliki antikomunist, samo nije se znalo. Potpiši ako si bio. Odrivo je iznutra. Da, potpiši ako si to bio, je li tako? Ima li među tvojim kolegama na estradi ljudi koji tako imaju taj jedan prevrtljivi pristup životu? Pa ima ih Recimo, sigurno. ima ih sad dosta koji ne žele opće kao ići na koncerte u Srbiju. Ja se nisam nikad previše, osim pazi, u životu nisam nikad imao menadžera. Osim toga, ja se u životu nisam nikad ponudio, osim gospodičnama, sa umjerenim rezultatom. Je li tako? Tako. Ali sam ja nekom rekao, daj mi koncert, daj mi dvoranu, daj mi... Ne. Mene su samo zvali i najvećim dijelom sam odbijao. U ovom času imam ponuda, ne mogu reći koliko. Ima iz regija u Srbiji, Bosna i Hercegovina, Makedonija. Sad sam bio recimo u Mostaru i Sarajevu. Bilo mi je milo, imam prijatelja, sam bilo neizmjerno i naporno u skladu s mojim godinama. Ali recimo sad ću ići u Beč. Matija, ja i povešćemo i malu Leu de Klevu, koja je dobra kantautorica. Idemo Matija i ja i ona i moj kum koji nas vozi. To ću prihvatiti. Onda recimo prihvatit ću taj Zadar u 8. mjesecu. Onda Šerbedžija me moli da mu budem gost u Lisinskom, koji je u Ines toliko proklamirao. Da, proslavio. I koja se prevodi na ne znam više koliko jezika i objavljuje. I to i tako. A da ne kažem ovaj film, kao meni se obraća film, ne mogu izgovoriti riječ, meni posvećen, moj zanat, on tu ne znam gdje me ne pozivaju. Već sam bio na bezbroj mjesta. Bio je najprije promocija u Zagrebu, pa onda u Hrvatskom filmskom savezu, pa onda u Kinu Evropa, pa onda je prikazan u Beogradu, u Sava centru. Kaže, nikad toliko ljudi vidjeli na promociji jednog dokumentarca filma. Pa bio je u Rijeci, bio je na Sarajevskom filmskom festivalu. Sad me zovu po nekim otocima oko Dubrovnika, gdje ću sred ljeta kad mi ostane jedva koji dan u mojoj staroj kući. Ali u tom filmu o kojem govoriš, Moj zanat, ja nisam gledao film, nažalost, ali kaže da ima jedan dio isto razgovarali. Posudit ću ti. Da, dobro. Nisi mi donio večeras. Da. Ne. Nisam očekivao da te zanima. Dobro. Ima jedna, razgovarali ste o ženama, pa si izjavio nešto što je ovako dosta izazvalo pozornosti u javnosti. Oko žena, lovio sam krasotice, ali sam kočario i po dnu. U vremenu, kad ne vodim brigu o tome, strahujem se samo onog poniženja koje bi jedna vrsta smrti mogla donijeti. Ono da ovisiš, da se ne možeš prati, da te vuku, da te nosu, da te bodu vanka, to ne mogu. Volio bi otići, mislim, ne bi volio, imam konačno 2 unuke, moje tuke 2, tuka A i tuke B. Imam njih, konačno imam svoju Gabi, koja će živjeti, hvala Bogu, duže od mene. Ona je stožerna persona u obitelji. Ja se samo plašim smrti one koja bi me ponizila, a valjda neće biti takva. Ali da umrem u čisto, onako kao što tebe čeka, to je u redu, to može biti.
Pošto me gledate, ostanite s nama, nastavljamo dalje u ovakvom zanimljivom i intrigantnom tonu s našim Arsenom. Na najvećem svjetskom kongresu za operaciju katarakte i refraktivnu kirurgiju, održanom u Milanu 2013. godine, Sveti vid je dobio prvu nagradu. Time je ova bolnica ponovila uspjeh iz Bombaja 2008. godine i potvrdila da je u samom vrhu svjetske oftalmologije. Specijalna bolnica Sveti vid, Dobračina 27 Beograd, telefon 011 328 3737. Turizam je jedan od najjačih aduta ekonomije u regiji. Ima li još neotkrivenih tajni? Donosi serijal Neistraženo. Samo na N1. Upoznajte ljude koji su odlučili da uprkos svim izazovima ovdašnje krize započnu vlastiti posao i u tome uspjeli. Zdrava ideja, rješenost, znanje i mnogo truda. To je formula za zdrav biznis. Dobrodošli natrag u Pressing. S nama je, kao što znate, Arsen Dedić. Arsene, je li kantautor ono što zapravo tebe najbolje objašnjava? Pa je ti to najprihvatljivije uz sve ove silna zanimanja koja radiš? Pa je, mislim, to je onaj spoj koji nije od juče, koji je spoj, znači, riječi i glazbe. Čitao sam put, ispričavam se jer se ne mogu ovog časa sjetiti imena, knjigu jedne naše književnice koja je živjela u Indiji. U Indiji neko vrijeme na brojnim književnim večerima i tako dalje se uopće nije poezija čitala, nego se isključivo pjevala. I neki veliki pjesnici s tih strana koji su dolazili u Europu bili su skladatelji, imali su i po 200 skladbi. I ja sam prvi put u životu recimo dobio nagradicu, ali koja mi je vrlo važna. Još sam bio gimnazijalac, pomalo sam skladao, pisao sam. Prvi put sam upoznao avangardu, Miro Belamarić, veliki šibenski i dirigent i skladatelj. Imao si Šibenčana? Naputio me, pa to je, neko je rekao da će napisati o tom mikrokozmosu. To o tome ti mogu dosta pričati. Vratimo se na Belamarića. To ćemo se vratiti. I onda sam napisao tako 3 stavka za flautu i klavir avangardna. Onda sam pisao stihove i prvi put sam na natječaju splitskog časopisa Vidik, koji je bio kao časopis književni za mlade, sam prvi put bio nagrađen kao pjesnik. A istovremeno sam studirao, učio glazbu i spajajući ta dva elementa došao sam prirodno do ovoga. Prema tome ne volim da me se na taj način dijeli. To je dobar izraz kantautor. Ja mislim da to savršen izraz. Tu se kaže kantautor. Njenci su me bili čak pozvali, bio sam u Nürnbergu. Tamo oni imaju jedan miting koji se zove Bardentreffen, sastanak Bardova, ne, kako pravilno kaže to. Onda recimo Rusi imaju drugi izraz, oni kao što Amerikanci kažu singer-songwriter, za razliku samo od singera ili samo od writera. Onda kod Francuza je isto razlika. Ako je šansonjer, to je onaj koji objedinjuje sve te elemente, ili je samo autor, ili je samo komponista. Ali šansonjer objedinjuje sva ta 3 elementa. Kao što Rusi daju prvenstvo riječi, onda oni to nazivaju poet-pjevec, znači pjesnik-pjevač, kao što je bio moj veliki prijatelj Bulat Okudžava, koji je došao vlakom iz Moskve k meni u Šibenik preko Perkovića. I mene zove sa Perkovića jedan željezničar, ferartijer. Kaže, Arsene, ste vi? Rekao, o čemu se radi?
Tu sidi jedan čovjek, ne govori strane jezike kao da on govori. Nego samo ponavlja Arsen, Arsen i onda smo mi poslali po njega taksi i onda je došao i onda smo napravili ponoćni koncert u Šibenskom kazalištu. Najveći kantautor istoka, veliki pisac, Bulat Okudžava i tako. Tvoja braća po tom kantautorstvu su Brel, Sergio Endrigo, Cohena isto smatraš. Jel ti se čini da si možda stvarao u nekom drugom jeziku, u nekoj drugoj kulturi koja je veličajnija od hrvatske, francuska, talijanska, engleska, anglosaksonska, da bi postigao svjetsku slavu? Lako mi je za svjetsku slavu. Imao sam ja prepoznatljivost. Puno uspjeha i vani, ne mogu reći. Dobro, da li ta zarobljenost u svoj jezik u ovom slučaju ti je donijela manje? Nije to zarobljenost. To je dužnost. Jezik je jedina domovina. Ja sam imao priliku kad sam pjevao sa još nekom grupom u ono vrijeme, onda je bio Jugo koncert, pa je bilo sve centralizirano, pa smo išli iz svih regija. Nekoliko ljudi bila je sa mnom, Ilija s njom, Višnja Korbar, bila je Majda Sepe, bio ne znam, pokojni Stojnić, divan pjevač. Dragan. I pjevali smo 18 dana u Olimpiji. Nakon toga sam imao i tamo jednu ponudu da ostanem gore na Montmartru u jednom lokalu koji se zvao Chez Patašu, kod Patašu, da bi ostao tamo i počeo karijeru tamo. Imao sam ponudu čak... To je bilo doba kad su svi ovi veliki Brel... Ne, međutim nikada. Jezik ti je jedina domovina. Koliko god ja recimo znam talijanski kako hoću, ruski kako hoću, engleski recimo pristojno i tako dalje, ali nikad, uvijek je to bio povratak domovini, a domovina je osnovna jezik, jezik je domovina. A drugo, uvijek sam bio velikim poslovima, serije, filmovi i nikad ne bi nikoga prevario. Recimo kad sam bio u Brazilu. U Brazilu? Pa tamo sam imao, sa Bojanom Adamićem sam... To si zbog glazbe išao u Brazil ili? Pa i tamo sam pjevao Adamića u Rio de Janeiro. Tamo, jesi ti bio tamo? Nisi bio? Nisam, nažalost. Tamo je... Nije nezanimljivo, tako? Da, trebao sam, imali isto bila, tamo sam upoznao sve vodeće ljude iz okrugljaka Bossa Nove. Tamo sam sa Žobimom. To su bile 60. 70. jel da? Da. Kad su oni bili top baš. Do 68. O da, to je Žobim bio tad top. Sa Žobimom, mislim, kupao se na Ipanema. Na Ipanema. Jesi vidio ovu djevojku sa Ipanema? Garota do Ipanema, ima takva pjesma. I stanovao sam u blizini Copacabane u hotelu Eden i tako dalje. Bančio sa Žobimom cijelu noć. Sretniče. Da, i tako. Ili u bančanju isto bio spor kao u glazbi? Mislim, elegantan, profiljen. Ali ono što je rekao Endrigo koji je obožavao Brazil, koji je svake godine po 3-4 mjeseca ostavljao u Brazilu, ali rekao je, znaš šta Arsen, moj veliki Endrigo, o njemu moram govoriti jer upravo radim na Endrigu nešto, kaže, oni ti piju svaki dan, ovi kao Žobimi, kao mi ono jednom kad